Ka Jantia Student Union Jowai Circle sa cikela kalap pentama ya sorkar da kebupa da citi how James Sangma Menteri Ubudicir ya kakot kakia how Dr. Amanwar Director DHSMI bot how Menteri Rangba kajela Konrad Sangma kaseng kalak dawa la sorkar bun penteri kamno ya ka Maternity and Child Hospital Kabuen Hapanaliar Jowai kalabiang la dong hadong kamtam kacung bot kiwi ki jong enkam ki klem pendon kamre nan bulak mang bun ai jong cakri ya ki long keme bot kinaklung ini liang gaji SU Jowai Circle ni ngi dewan inspek ye ni civil hospital am yalang ni da wara bun gi ku wan thia kajuri ni wot ki we hejing chamyong ila to jinjar ni da wa nadu gi man be man pa ki man be kha khon gi na le da thia gi ni ni da um pam wai ka MCH ku am Hapanaliar ni ba ka MCH to taslam da pachna ya ka da hadu ni ngi pam wai ga pam panam kan ka hitai te nagaliang yung i da wajur ng sorkar wai ka tai MCH tai khnang wa kini gi man be yo khon ni ki khna khin yo wan thia ga tai lai khnya ga ni ka thau ni te sosision banjur sorkar wai psman no ka tai tai nang suki pa ba wan thia aspal ni